دوستان عزیز، چون که خود شما معلومات دارید در برنامه گذشته دو ناحیه جمهوری با صحنه بازی وارد کرده و با سابقه‌های پیش شده رقابت نمودند. ناحیه عینی با ناحیه وسطی. و نتیجه نشان داد که جوانان فعال ناحیه عینی دسته اسکندرگل توانستند با مهارت و دانش خود در برنامه در نشر دوم غالبیت را به دست آورند. دوستان عزیز، چون که خود شما معلومات دارید شرط برنامه همین گونه است. یعنی ناحیه‌ای که دسته که غالب می‌گردد امکانیت 3 مرتبه پای هم اشتراک کردن دارد. به خاطر که ناحیه عینی در برنامه گذشته غالبیت را به دست آورد، اکنون یک امکانیت دیگر دارد. اگر در این برنامه غالب گردد، باز رقابت را با دیگر ناحیه جمهوری ادامه می‌دهد و در حالتی که 3 دسته را پای هم مغلوب نماید می‌تواند به دور نیم فینالی برنامه راه پیدا کند. دوستان عزیز، اکنون در نشر سوم برنامه ناحیه عینی رقابت را با ناحیه دوستی ادامه می‌دهد. چون در دور دوم غالبیت رو به دست آوردید، باور دارم که از دور دوم دیده بیشتر برای رقابت نمودن با ناحیه دوستی آمادگی دیدید. امروز ما اعضایان دسته اسکندرکل ناحیه عینی با یک تیاری خیلی هم خوب در بخش سوم برنامه شو انتلکتوالی شاهماد اشتراک کرده ایستادیم و با باوری کامل گفته می توانیم که تیاری دسته امروز در سطح خیلی هم خوب می باشد. اشتراکچیانی که در برنامه آزمون با ناحیه عینی غالب برنامه آزمون رقابت میکنن اینجا حضور دارن و سرآغاز میخواستیم خود را معرفی کنید چون بار اول است در برنامه آزمون انتلکتوالی شاهماد شما رقابت می نمایید. من ابرانова گلرفتار هستم، سردار دسته ناحیه دوستی و خیلی شاد هستم که امروز در جای حضور داریم و با دسته ناحیه اسکندرکل عینی رقابت داریم. شما هیجان فرا نگرفته است به خاطر آنه که ناحیه عینی تیاریشون خیلی جدی هست. آنها الکی یک زینه بالا رفتن. شما چگونه حسیات دارید؟ یعنی باوری دارید که این دسته رو مغلوب میکنید؟ نه، حسیات دوستانه است و باور دارم که هر دو دسته هم بقوت هستند. اینش رو وقت نشان می‌دهد. استودیوی مرکزی تلویزیونی تاجیکستان برای برگزاری برنامه الکی آماده است. ما شما رو دعوت میکنیم به استودیو. اگر شما آماده باشید پس میرویم. دوستان عزیز، اکنون با کمال احترام دسته ها را به استودیو دعوت می‌نماییم. جوانان فعال ناحیه عینی و جوانان فعال ناحیه دوستی. مرحبا. هر دو دوستان خوش آمدید به برنامه انتلکتوالی شاهماد. خب ناحیه عینی یک مرتبه شما غالب گردیدید. چی گفتنی از اولی برنامه گذشته؟ سلامی پر از مهر و وفا، سلامی پر از صدق و صفا نثارتان بود به همه بینندگان تلویزیونی تاجیکستان، رقیبان خود و به شما راوی محترم. شکرانه استقلالیت کشور، شکرانه آبادی و آسودگی وطن، شکرانه پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی که همیشه هدایتگر و راهنمای جوانان در همه ساحه‌های سیاسی و اجتماعی دولتند. امروز ما جوانان ناحیه عینی مخصوصا دسته اسکندرکل ناحیه با یک تیاری خیلی هم خوب در نشر امروزه برنامه اشتراک نموده ایستاده‌ایم. نسل استقلال و صلح و وحدتیم، پیروان پیشوای ملتیم. اینچنین می‌خواهیم با عرض سپاس و یک صمیمیت دوستانه از نام تمام اعضایان دسته اسکندرکل ناحیه عینی به رقیبان خود یعنی دسته دوستی ناحیه دوستی همچون یک نشانی دوستی و رمز محبت کتابی را از اشعار نقیب خان طغرل اوج سخن بهرشان تقدیم نموده باشیم. خوشا از مصرعی سلطانی اورنگی سخن طغرل تو می رفتی و من شور قیامت ساز می کردم. می خواستم سردار گروهتان را دعوت نمویم تا این تحفه خود را بهرشان تقدیم نمویم. بهترین. خوب، چگونه که تمام بینندگان از تلویزیون تاجیکستان شاهد هستند، برنامه گذشته به نهایت نتیجه خوب نشان دادید و ما زیاد وصف ستایش هم کردیم دسته شما رو چون قید کردیم که این اولین
дастае буд ки то ба охир ягон ҷавоби нодуруст пешниҳод нашуда буд. тайёрӣ дар сатҳи хеле ҳам ҷиддӣ аст ва мо бо боварӣ гуфта метавонем ки ин бор ҳам пирӯз мешавем. беҳтарин, ман ба шумо муваффақият мехоҳам. хуб, ҷавонони фаъоли ноҳияи дӯстӣ, аъзоёни дастаи худро барои бинандаҳои азизи телевизиони Тоҷикистон муаррифӣ намоед. аввалан салому дуруду паёми худро ба дастаи ҳамдастон ва ҳарови муҳтарам ба шумо мерасонем. мо дастаи дӯстӣ ноҳияи дӯстӣ ҳастем. дар дастаи мо ҳузур доранд Саман, Оиша, Рустам, Рамазон, Исмоил ва ман худи сардори даста Гулрафтор. Гулрафтор, омодагӣ чӣ гуна аст? омодагии даста дар сатҳи хеле ҷуддӣ аст ва ғолиб омадану наомадани моро танҳо вақт нишон медиҳад, яъне ки довари асосӣ вақт аст. умуман боварӣ аст ба худ. мегӯям боварӣ доштан ними ғалаба аст. албатта нияти нек ними давлат мо ҳам боварӣ дорем ба худамон. хуб, ман ба шумо муваффақият мехоҳам. фикр мекунам оиди барнома маълумот доред. бале. хуб, агар маълумот дошта бошед пас метавонед ҷои худро ишғол кунед. марамат. ман ба ҳар ду даста муваффақият мехоҳам. дӯстони азиз, оғоз мекунем нашри сеюми барнома. хуб, бахши якуми барнома. дар бахши якум ба ҳар даста 4 саволӣ пешниҳод мегардад. 4 савол ба дастаи дӯстӣ ва 4 савол ба дастаи Искандаркӯ. саволҳо бовариам пешниҳод мегардад ва дар сурате ки шумо омода нестед, метавонед аз 30 сония вақт истифода баред. ба хулоса омадем ки саволҳоро аз дастаи Искандаркӯли ноҳияи айнӣ оғоз кунем. шумо омода? сардори даста? ман ба шумо муваффақият мехоҳам. шурӯъ мекунем. саволи якум дар бахши якум ба дастаи Искандаркӯли ноҳияи айнӣ. кӯли Виктория дар Африқо байни кадом давлатҳо ҷойгир шудааст? варианти А Уганда, Танзания, Руанда, варианти Б Уганда, Бурунди, Кения ва варианти В Уганда, Кения, Танзания. рови муҳтарам, мо мехоҳем ба ин саволи пешниҳод шуда аз вақти гузашта истифода набарем. ба ин савол аъзои даста Басирҷон ҷавоб медиҳад. марамат Басирҷон. кӯли Виктория ки кӯли калонтарини Африқо ба шумор меравад, масоҳаташ 69485 километри квадрати, чуқури бештаринаш 82 метр дар ҳудуди давлатҳои Уганда, Кения ва Танзания воқеъ гардидааст. варианти В. варианти В. ташаккур барои маълумот Басирҷон. дигар илова нест? сардори даста? ягон нафар дигар илова надорад? агар илова нест, пас хулосаи охирон. Не, ягон нафар дигар илова нест. хулосаи охирон ин варианти В, яъне кӯли Виктория дар Африқо байни давлатҳои Уганда, Кения, Танзания ҷойгир мебошад. ҷавоби дурустро мебинем. варианти В Уганда, Кения, Танзания. аҳсан, ҷавоб дуруст аст. хуб, идома медиҳем. саволи якум дар бахши якум ба дастаи дӯстӣ ноҳияи дӯстӣ. шумо омода сарду даста? бале. ман ба шумо муваффақият мехоҳам. шурӯъ мекунем. қалъаи Хумб дар кадом гӯшаи Тоҷикистон ҷойгир аст? варианти А ноҳияи Ишкошим, варианти Б ноҳияи Мурғоб ва варианти В ноҳияи Дарвоз. рови муҳтарам, мо аз вақт истифода намебарем. ба ин савол Исмоил ҷавоб медиҳад. марамат. қалъаи Хум дар ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. яъне ин аз номи вай, яъне шаҳраки қалъаи Хум дар ноҳияи Дарвоз ҷойгир шудааст. ташаккур. варианти В Дарвозро интихоб кардам аз ёи даста. дигар илова нест? ягон нафар илова кардан намехоҳад? не, илова нест ва мо варианти В-ро мегирем. ноҳияи Дарвоз. ноҳияи Дарвоз ҷавоби дурустро мебинем. варианти В ноҳияи Дарвоз. аҳсан, ҷавоб дуруст аст. саволи навбатӣ ба дастаи Искандаркӯл. мисраъҳои шеърӣ дар кадом боби Бӯстони Саъдӣ Шерозӣ омадааст? ман он гаҳ сари тоҷвар доштам, ки сар дар канори падар доштам. агар бар вуҷудам нишасти магас, парешон шудӣ хотири чанд кас. боби якум, боби дуюм, боби сеюм. рови муҳтарам, мо мехоҳем аз вақти дода шуда самаранок истифода барем. бошад. ба ин саволи пешниҳод гардида аъзои дастаи мо Ориф мехоҳад ҷавоб диҳад. марамат Ориф.
در آن روی با فکر دسته ما این مصرعی که پیشنهاد ما شده است این در باب دویم بوستان سعدی شیروزه اومده است. باب دویم بوستان است چند بابی وارد است می‌دونی؟ اصلا تخمین انتخاب کردی باید که ما ایلوا است یک نفر اکن میدونیم که باب دویم اینجا بود. از دسته بسیر جان میخوان علاقه نمون. مرحمت بسیر جان. بوستان سعدی شیرازی که سال 1257 نوشته شده است از 4000 بیت و 10 باب عبارت است و محض همین مصرع شعری در باب دوم آورده شدند و یکی از اثر دیگر مشهور سعدی شیرازی این گلستان میباشد که از 8 رفزه یا از 8 باب عبارت است. تشکر بسیر جان برای معلومات برای شهر دادن. خلاصه خلاصه آخران یعنی این مصرع شعری که در کدام باب بوستان سعدی شیرازی آمده است یعنی من آنگه سری تاجور داشتم که سر در کنار پدر داشتم اگر بر وجودم نشستی مگس پریشان شدی خاطری چند داشتم. با فکر از یعنی دسته ما این مصرع ها با باب دوم یعنی واریانت ب. جواب دوستان میبینیم واریانت ب سعدی شیرازی در باب دوم کتاب بوستان از جوانی ها چنین یاد میکنه و مصرع شعری مینویسد. احسن جواب درست است. سوال نوبتی با دسته دوستی در تاجیکستان کدام روز رو همچون روز شش مقام جشن میگیرند؟ 12 ایون، 12 می و واریانت و 15 ایو. ما از وقت استفاده بودن میخوایم. باشد 30 ثانیه در اختیار دارید. ثانیه حالا که شروع شدن. مرحمت وقت به انجام رسید. سر دسته راوی محترم به این سوال خود من جواب دادن میخوام. روز شش مقام در جمهوری تاجیکستان روز 12 می جشن گرفته می شود. 12 می. واریانت ب شما آغاز برنامه است. من هر برنامه قید میکنم که با سراسیمگی رو ندید. دیگر یگان نفر علاوه کردن نمیخواهد. نه. خلاصه اخیرام. واریانت ب. واریانت ب 12 می جواب درست است. احسن. سوال با دسته اسکندرکو. تیمورلنگ کدام شهر را به خاک یکسان نموده در جای آن جو کش نمود؟ شهر سبز، اورگنج، سمرقند. راوی محترم ما میخوایم به این سوال پیشون نموده از وقت داشته استفاده نبریم. به این سوال از دسته اسفندیار میخواد جواب دهیم. مرحمت اسفندیار. چون که از تاریخ معلوم است تیمورلنگ اصلا هنگامی شهر اورگنج رو تابع دولت خود کردن تمام شهر اورگنج رو به خاک یکسان کرده با نمون سرکردگان خود اشاره میکنه و میفرماید که انامین به جای شهر اورگنج جو کنن تا اینکه مردم همین جو رو به استفاده برن و از جای همین شهر اورگنج باشد جو کرده شد در همون دوره استیلاگری تیمورلنگ. تشکر از دسته. تشکر برای شهر و پاسخ. سر دسته با فکر از اون دسته ما این واریانت ب یعنی اورگنج. تشکر جواب درست رو میبینیم. واریانت ب اورگنج جواب درست است. سوال نوبتی با دسته دوستی. جایزه بانفوذترین ساحه سینمای شتات متحده آمریکا اسکار کی تأسیس یافته است؟ واریانت ا سال 1929، واریانت ب سال 1935 و واریانت و سال 1915. ما از دسته میخوایم از وقت استفاده بریم. باشد. سر و دسته وقت انجام رسید. با این سوال از دسته سامان جواب میدهد. مرحمت. چقدر که با ما معلوم است جایزه بانفوذترین ساحه سینمای اسکار در فیلم ها بسیارتر این جایزه داده می شود و ما اعضای دسته‌مان با انتخاب آمدیم که این انتخابمون
варианти Б мебошад соли 1935. соли 1935. дар бораи ман маълумот доштед дар бораи оскар? бале маълумот доштем ки ин ҷоиза бисёр филмҳои машҳури амрикоӣ ва дигар филмҳои машҳур ки ба ин ҷоиза сазовор гардиданд ва ин ҷоиза махсусан барои ҳамон синамогарон ва синамо бахшида шудааст. ташаккур барои шаҳр додан. дигар илова нест? агар илова нест пас хулосаи охирон. мо ба чунин хулоса омад ки варианти Б интихоб менамоем. 1935. 1935 ҷавоби дурустро мебинем. варианти А соли 1929 аз ҷониби Луис Бартмайер роҳбари ширкати метро Голдвин Майер таъсис дода шудааст. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. марамат як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. саволи навбатӣ ба дастаи Искандар Кул. манораи машҳуртарини Эйфел ки дар пойтахти Франсия шаҳри Париж қомат афрохтааст чанд метр баландӣ дорад? 373 метр, 339 метр, 324 метр. дар бисёр ҷо ба ин вом мехонам. албатта ҳови муҳтарам, мо мехоҳем оиди ин савол аз вақт дода шуда бари худ истифода барем. бошад. марамат вақт ба анҷом расид. роҳи муҳтарам, ба ин саволи пешон гардида аъзои даста Масрур мехоҳад ҷавоб диҳад. марамат манораи машҳуртарини Эйфел ки дар пойтахти Франсия яъне шаҳри Париж қомат афрохтааст чанд метр баландӣ дорад? умуман дар шаҳри Париж ки яке аз шаҳрҳои зеботарини дунё ба ҳисоб меравад, мо медонем ки манораи Эйфел дар он ҷо ҷойгир шудааст. манораи шаҳри Парижро бо ҳамин манораи шинохта шудааст, яъне шаҳри Франсия яъне 324 метр 324 метр баландӣ афрохтааст. варианти мо интихоб карда варианти В 324 метр. илова аст. аъзои даста Басирҷон мехоҳад илова. марамат Басирҷон. манораи Эйфел дар байни солҳои 1886-1889 бо муҳандисӣ Густав Эйфел сохта шудааст ва ин дар вақти аввал сохта шуданд 365 метр баландӣ дошт ва баъд аз он ки соли 2010 антеннаи онро часпонданд баландии он ба 324 метр расид. ҳангоме ки ба болои ҳамин манора мебаранд тамоми шаҳри Париж пурра намудор мешавад ва аз он метавонанд ки аз зебогиҳои Парижро дида ҳаловат баранд ва махсусан қайд кардан зарур аст ки соли гузашта ҷоизаи туби тилле маҳз дар болои ҳамин манора ба футболбози машҳур Криштиану Роналдо тақдим карда шуда буд. ташаккур барои шаҳрдорӣ. марамат зарур аст агар дигар илова нест пас хулосаи охирон. баъд аз ин қадар илова фикр мекунам ҳатман фикр тағйир намеёбад. не баъд аз ин қадар иловаи аз ёни даста мо ҳама ба хулосае омадем ки варианти интихоб карда ин варианти В яъне 324 мебошад. мо варианти худро дигар намекунем. ҷавоби дурустро мебинем. варианти В баландии манораи Эйфел 324 метр аст. ташаккур ҷавоб дуруст аст. саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. дар нисбати ин адиби амрикоӣ гуфта шудааст адабиёти муосири Америка аз як китоби ӯ оғоз мешавад. сухан дар бораи кадом нависандаи Штатҳои Муттаҳидаи Амрико меравад? Марк Твен, Эрнест Хемингей, Ҷек Лондон. муҳтарам, мо мехоҳем аз вақт истифода барем. бошад. сонияҳо шурӯъ шуданд. вақт ба анҷом расид. чунин ки ба ҳамагон маълум аст адиби машҳури амрикоӣ масалан Ҷек Лондон. ва ба ин савол ман худам ҷавоб медиҳам. варианти аъзои дастаи мо Ҷек Лондон. илова нест дигар. марамат илова бошад.
оне ки ба ҳамагон маълум аст, Марк Твейн ин шоири англис британияи кабир ба шумор меравад ки Джек Лондон, гарчанде ки ном дар насабаш ҳам калимаи Лондон истифода бурда шавад, ин аз он гувоҳӣ намедиҳад ки ӯ маҳз дар британияи кабир таваллуд шудааст ва зиндагӣ кардааст. ва мо чӣ тавре ки ба мо маълум аст, Джек Лондон зодаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка мебошад. Шум ба мантиқ истифода бурдаиду аз ин гап, аз ин сухан уман дур шудаед. Ина фикр аст. Марамат, хулосаи сарраста. Хулоса. мо ба чунин хулоса омадем ки варианти веро интихоб менамоем. Джек Лондон ҷавоб дуруст мегӯям. Марк Твейн ҷавоб нодуруст аст. Як нафар бозам аз санаи бозӣ берун шавад. аз дастаи мо дустам хориҷ мешавад. Марамат дӯстам. ин охирон суол дар бахши якуми барнома. нашунидам нагӯед. бахшида ба 25-солагии бонки Эсхат аксияи бурди ҷашнӣ барои дорандагони кортҳои пардохтӣ оғоз гардид. дар 5 даври аввал 2 адад тӯҳфаи пулӣ ба маблағи 2500 сомонӣ ва дар даври ниҳоӣ тӯҳфаи асосӣ 25000 сомонӣ бурд карда мешавад. барои ин шумо бояд дар нуқтаҳои савдои хизматрасонии тариқи корти пардохтӣ ба маблағи на кам аз 25 сомонӣ харид намоед. шитобед, аз ин бурди ҷашнӣ бебаҳра намонед. аксия аз 1 апрел то 30 сентябри соли 2019 давом меёбад. бонки Эсхата 25 сол ҳамроҳи шумо. зод рӯз муборак. аллерҷӣ бо шарофати формулаи муосир дар они воҳид аз дилхоҳ сабаби аллергия дар давоми 24 соат ҳимоя мекунад. аллерҷӣ ҳимояи зуд ва боэътимод аз аллергия. пеш аз истифода бо дастуромад шинос шавед. аллерҷӣ зиндагӣ бидуни аллергия. салом аҳмад, хуб ҳастӣ? ташаккур, хубам. сафарҳо муборак шавад. раҳмат. рухсатии меҳнатиамро гирифтаму тавассути автобуси азия экспресс шаҳрҳоро тамошо карда ба русия меравам. ин ширкат кафолати ба ҷои лозима бурда расонидани мусофиронро медиҳад? бале ҷураҷон, ҳуҷҷати махсус дорад. дохилаш мисли ҳавопаймо, курсиҳои бароҳат барои хоб кардан, мусиқии дилхоҳ, кондитсионер, телевизор барои тамошои филмҳо, пешхизмат наздат хӯрокҳои беҳтаринро мегузорад. афсӯс, агар ман каме маблағи зиёдатӣ медоштам, ҳатман аз ин ширкат чипта харидорӣ менамудаму ҳамроҳат ба сафар мебаромадам. ташвиш накаш бародар, ту метавонӣ худи ҳозир чиптаро харидорӣ намоӣ ва маблағи онро мувофиқи имкониятҳоят кае ки хоҳӣ пардохт намоӣ. ширкати Asian Express мусофиронро тариқи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба шаҳрҳои Барнаул, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Екатеринбург, Сургут, Челябинск, Уфа, Қазон, Краснодар, Астрахан, Воронеж, Оренбург, Москва ҳамчунин ба Қарағанда, Павлодар ва остонаи ҷумҳурии Қазоқистон бароҳ мондааст. оиди хатсайрҳо ва нархгузорӣ метавонед тариқи телефони 1616 маълумот бигиред. экспресс моду наздик месозад. аллерҷӣ ҳимояи зуд эътимод аллергия. пеш аз истифода бо дастуромад шинос шавед. аллерҷӣ зиндагӣ бидуни аллергия. Сделав выбор сегодня, вернуться к самому началу, чтобы, ощутив любимый с детства вкус, вновь пережить самые счастливые моменты. В безоблачном детстве, в беззаботной юности, в самые ответственные моменты, на работе и на отдыхе. Арси-кола. На все случаи жизни. Лето, жара, а вы до сих пор не купили кондиционер, сплит-систему с контролем климата и вентилятор для вашего комфорта? Возьмите в кредит в техноторговом центре «Волна». Доступный кредит на 18 месяцев, без процентов и без предоплаты. «Волна». Любая техника, холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос, микроволновая печь, утюг, пароварка, мультиварка, а также товары для детей, автокресла, коляски для прогулок и многое другое. Все в кредит. Бери сейчас, плати потом. Таблетки Ценипар Экстра. Быстрое освобождение от температуры, зубной, головной боли и боли в суставах. Ценипар Экстра. пас аз заҳматҳои тӯлонӣ кас мехоҳад ки барои роҳату осудагӣ шароити созгорӣ дошта бошад.
интихоби васеи мебелҳои дилкашу замонавиро толори мебели Мадина бо як ҷаҳон муҳаббат муҳайё кардааст. мебелҳои устувори қулай, роҳатбахшу мулоим барои хонаи хоби калонсолон ва кӯдакон, барои меҳмонхонаву ошхона ва ҳатто коргоҳу толорҳои маҷлисӣ зиндагии ҳаррӯзаи шуморо форам ва хонаатонро обод мегардонад. толори мебели Мадина, амалӣ гаштани орзуҳои дерина. телефонҳо барои тамос 801 70 70 861 39 39. уребчаҳои Giggles премиум, камарчаҳояш мавзун, дорои нишондиҳандаи намнокӣ аз матои пахтагин, бо ҷабиши баланд ва аз ҳарвақта нафису мулоим истеҳсол шудааст. Giggles премиум акнун дар Тоҷикистон. хушбахтии тифлон, хушбахтии модарон. хавотеки рақия сифати бо вақт санҷида шуда барои солимии шумо. Детям важна ваша забота, когда температура, простуда или боль. Цинепар сироп для детей. Заботливый, как мама. Цинепар. иттифоқи коллеҷу дармонгоҳҳои тиббии халқии чин бо хизматрасонии самимонаи профессори чини Ван Цуо, ки дар бемористони бетюни шаҳри Чанчуни Хитой фаъолият карда дараҷаи баланди касбиятро доро аст ва духтури касалиҳои занона Цао Жуй табобати дуруст ва безарари намудҳои гуногуни бемориҳоро ба монданд. имконияту шароити мусоидро барои табобати бемориҳои занонаву мардона, эрозияи бачадон, миёма, киста, безурётиву бефарзандӣ, илтиҳоби пешобдон, дарди гурдаву рӯдаҳо, инчунин касалиҳои пӯст ба монанди витилиго, псориаз ва экзема бароятон фароҳам оварда мушкилии шуморо саривақт осон мегардонанд. усулҳои самарабахши табобат бо гиёҳдармонӣ ва бе гузаронидани ҷарроҳӣ дардҳоро аз бадан ба осонӣ рафъ месозад. саъю талоши мо танҳо барои шифоёбии шумост. Закажи такси. Цены от 5 самани. Звони 515 515. чугуне ки дар боло қайд кардем, дар бахши дуюм саволо нисбатан мушкилтар аст ва бевариант пешнам мегардад. саволи якум дар бахши дуюм ба дастаи Искандаркул. 2500 солагии шаҳри Истаравшан кадом сол ҷашн гирифта шуд? рови муҳтарам, мо мехоҳем аз вақти додашуда баҳри худ ба манфиат истода барем. бошад. 30 сония дар ихтиёр доред. сонияҳо ки шурӯъ шуданд. ба ин савол аъзои даста Абдуҷаббор мехоҳад ҷавоб диҳад. маромад. ба фикри аъзоёни дастаи мо, яъне 2500 солагии шаҳри Истаравшан кадом сол ҷашн гирифта шуд? ба фикри аъзоёни дастаи мо ин 10 сентябри соли 2002 мебошад. соли 2002. акун инҷо кадом сол гуфта шудааст? агар шумо сонаро дуруст намгӯед, ҷавоб қабул карда мешавад. илова нест ягон нафар? сарду даста? хулоса агар илова намошад. рови муҳтарам аъзоёни даста илова надоранд ва ба хулосаи аъзоёни дастаи мо, яъне 2500 солагии шаҳри Истаравшан кадом сол ҷашн гирифта шудааст? ин кадом сол, яъне соли 2002. соли 2002 ҷавоби дурустро мебинем. соли 2002 ҷавоб дуруст аст. аҳсан. саволи якум дар бахши дуюм ба дастаи дӯстӣ. дар кураи замин 4 баҳри ранга вуҷуд дорад. онҳо кадомҳоянд? Тара мо мехоҳем аз вақт истифода барем. бошад. сонияҳо шурӯъ шуданд.
вақт ба анҷом расид. Марамат, сарро даста. Рови муҳтарам, ба ин савол аз дастаи мо бибиёша ҷавоб медиҳад. Марамат. чуноне ки шумо қайд кард савол додед, дар кураи замин 4 баҳри ранга вуҷуд дорад, онҳо кадомҳоянд? ба фикри аҳли дастаимон ин баҳри сиёҳ, баҳри зард, баҳри кабуд ва баҳри сурх мебошад. илова нест? сарро даста. Не, дигар илова нест. сиёҳ, зард, кабуд ва сурх. хулоса охирон ҳамин? бале. ҷавоби дурустро мебинем. баҳри сафед, баҳри сиёҳ, баҳри сурх ва баҳри зард. ҷавоб нодуруст аст. як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. мутаассифона. аз дастаи мо рамазон хориҷ мешавад. марамат. шуморо бояд ки зиёдтар фикр кунед. ман вақте ки пурсо мешаванд дарҳол мегӯед не каме мебояд фикр кард. ба саросимагӣ роҳ надед албатта. саволи навбатӣ ба дастаи Искандаркул. асари калила ва димнаи абу абдуллоҳи рӯдакӣ бо кадом мисраҳои шеърӣ оғоз мешавад? роби муҳтарам, ба ин саволи пешниҳод шуда аъзои даста Басирҷон мехоҳанд ҷавоб диҳанд. марамат Басирҷон. асари калила ва димнаи абу абдуллоҳи рӯдакӣ бо байтҳои ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор низ номӯзад зиҳеҷ омӯзгор оғоз мешавад. ҳамин достони калила ва димна агар иштибоҳ накунам дар соли 1932 навишта шудааст ва аз ба фикрам 120,000 байт иборат мебошад ва маҳз ҳамин байтҳои мавзӯи онро чӣ дар бар мегирад? бешад умуман дар кадом самт навишта шудааст? асосан ин калила ва димна яке аз асарҳои тамсилӣ ба шумор меравад ки дар бораи он қаҳрамони асосиён ду шағол мебошанд ки яъне дар бораи ду шағол маълумот медиҳад ва онҳо дар онҳо хислатҳои одамон нуфтаанд ва онҳо ин санъатро ки дар он хусусиятҳои образи ҳайвонотро ба инсон яъне монанд мекунанд онро дар адабиёти тоҷик яъне ба ташбеҳ медиҳанд ва ин асари тамсилӣ мебошад, яъне ба ягон чиз монанд кардан мебошад. ташаккур Басирҷон, ман аҳсан мегӯям. хулоса охирон ҳамин аст. хулосаи охирон ҳамин. ҷавоби дурустро мебинем. ҷавоб: ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор низ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. шаҳри Веллингтон пойтахти кадом давлат аст? он нафаре ки аз география фаъол бошад бинӯяд саволи ёдӣ аст. аммо инҷо мо мехоҳем аз вақт истифода барем. бошад. марамат, вақт ба анҷом аст. сардор аста. шаҳри Веллингтон пойтахти кадом давлат аст? аз дастаи мо ба ин савол саман ҷавоб медиҳад. марамат Саман. мо азои даста ба хулосае омадаем ки шаҳри Веллингтон пойтахти давлати Ҳолландия мебошад. Ҳолландия, яъне Голландия. Голландия. ва мо инро тахмин интихоб кардаем. Тахмин интихоб кардем. дигар илова нест. сардор аста. хулосаи охирон Голландия, яъне ки Ҳолландия. Голландия. ҷавоби дурустро мебинем. Зеландияи нав. ҷавоб нодуруст аст. як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. аз дастаи мо Оиша хориҷ мешавад. марамат Оиша. идома медиҳем саволи навбатӣ ба дастаи Искандаркул. осиёро аз аврупо кадом қаторкӯҳҳо ҷудо мекунанд? рови муҳтарам, ба ин саволи пешниҳод гардида мо мехоҳем аз вақти додашуда истифода набарем. ба ин саволи пешниҳод гардида аъзои даста Шаҳрибону мехоҳад ҷавоб диҳад. марамат. муҳтарам рови, ба фикри аъзои дастаи мо яъне ҷавоби ин савол ин қаторкӯҳҳои Урал мебошад, чуноне ки ҳамаи мо маълум аст ки яъне қитъаи Осиёро аз Аврупо ин қаторкӯҳҳои Урал ҷудо мекунанд. қаторкӯҳои Урал. илова нест ягон нафар? ки дар Россия ҷойгир шудааст. илова ба Басирҷон. қаторкӯҳои Урал 24,000 километри квадрати буданд. 24,000 километр буданд. нуқтаи баландтарини он нуқтаи Народная мебошад ки барандаи он 1895 метрро ташкил медиҳад. Осиёро аз Аврупо асосан бо 13 нишона ҷудо мекунанд. ва қисми зиёди он маҳз ба ҳамин қаторкӯҳои Урал рост меояд. ман бо бовари комал гуфта метавонам ки яъне қаторкӯҳҳои Урал. Урал. ҷавоби дурустро мебинем. Урал. ҷавоб дуруст аст. аҳсан. бозам ягон ҷавоби нодуруст пешниҳод нашудааст. ман аҳсан мегӯям.
барои ташкили чунин як дастаи пурқувват. идома медиҳем. саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. дарёи аз ҳама калони австралия чӣ ном дорад? мо аз вақт истифода мебарем. бошад. марҳамат, вақт ба анҷом расид. Сарур аста? ба ин савол аз дастаи мо Самад ҷавоб медиҳад. марҳамат. чизтаме ки мо дар ин ҷо қайд намудем, дарёи аз ҳама калонтарини австралия чӣ ном дорад? ва мо аз рӯи даста ба хулоса омадем ки дарёи аз ҳама калонтарини австралия ин дарёи Мурей мебошад. Мурей. дарои ҷо худагӣ ҳаст мебинем? бале ва худ. боз кадом дарёҳои австралияро мебинем? дарёҳо дар он ҷо хеле бисёр ҳастанд, вале дарёи аз ҳама калонтаринаш дарёи Мурей мебошад ва мо бо ин гуфтам. Мурей. илова нест ягон нафар. Сарур аста? ман худам илова карда нестам. австралия ки аз ҷазираҳое ки дар байни уқёнусҳои оромҷӯягӣ мебошад ва шаҳри калонтарин дар ҷо Сидней ва дарёи калонтарини он албатта ки Мурей аст. ва ин ҷавоб боварӣ дорем. савол мушкил аст? Сарур аста? на он қадар. хулоса охирам амин. бале. ҷавоби дӯстро мебинем. дарёи Мурей масоҳати умумиён беш аз 1 миллион километри мураббаъро ташкил медиҳад. аҳсан. ҷавоб дуруст аст. саволи навбатӣ ба дастаи Искандаркӯ. дар расм парчами кадом давлат нишон дода шудааст? роҳи муҳтарам, мо мехоҳем аз вақти додашуда истифода намоем. бошад. марҳамат. Сарур аста? роҳи муҳтарам, ба ин савол пешод гардида аз рӯи дастаи занҳо мехоҳад ҷавоб диҳад. марҳамат. дар расм парчами давлати Бангладеш нишон дода шудааст ва пойтахти вай Дакка мебошад. Бангладеш. илова нест? аз рӯи даста басиҷон илова дорам. марҳамат Василҷон. парчами Бангладеш дар раст парчами Бангладеш нишон дода шудааст. агар ҳамон яъне курраи сурх дар вай набошад, ин парчами Либия мешавад. дарам омадааст ки ҳамин парчами ҷумҳурии Бангладеш аз тақрибан 75% ранги сабз ва 25% ранги сурх иборат аст. Бангладеш дар дунё ягона давлате аз ҷиҳати зичи аҳолӣ дар дунё ҷои якумро гирифта, дар 1 километри квадрати зиёда аҳолӣ дар 1 километри квадрати зиёда аз 1000 нафар дар 1 километри квадрати истиқомат мекунанд. ин яке аз давлатҳои ҳамин зич аҳолитарини рӯи дунё аст. ба ҳамаи аъзоёни дастаи худ боварӣ комил дорам ва инчунин ба ҷавоби пешниҳод гардидаи онҳо низ боварӣ дорам ва бо боварӣ комил тавонам ва ҳамон менамоям ва дар раст парчами давлати Бангладеш. ҷавоби дурустро мебинем. Бангладеш. ҷавоб дуруст аст. саволи охирон дар бахши дуюм ба дастаи дӯстӣ. асари Шаҳрошуби Саидои Насафӣ дар бораи чанд намояндаи касбу ҳунар маълумот медиҳад? роҳи муҳтарам, мо мехоҳем аз вақт истифода барем. бошад. вақт ба анҷом расид. Сарур аста? роҳи муҳтарам, Саидои Насафӣ яке аз шоирони намояндаи адабиёти форсиҷӣ мебошад. дар баробари Шаҳрошӯб баҳориётро низ эҷод намудааст. баҳориёт асари тамсилӣ ва Шаҳрошӯб дар бораи намояндагони касбу ҳунар мебошад. ва инҷо аз ин даста
тахминан интихоб намудем 303 нафар косибону ҳунармандон. 303 нафар. посух намин аст? бале, амин аст. ҷавоб. асари шаҳрушуби саидои насафӣ ҳамагӣ 212 нафар намояндаи касбу ҳунарро ба таври ҳазломезона васф мекунад. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. аз дастаи мо исмоил хориҷ мешавад. марамат. ин охирон савол буд дар бахши дуюми барнома. чӣ гуна ки дар блок қайд кардем, дар бахши сеюм ин бахши ҳозирҷоибӣ танҳо як нафаре иштирок мекунанд. айни ҳол барои шумо 30 сония вақт ҷудо мегардад барои фикр кардан ва интихоб кардани нафаре ки дар бахши сеюм интихоб мешавад. марамат 30 сония барои фикр кардан. хуб марамат вақт ба анҷом расид. аввалан оғоз мекунем аз дастаи искандаркули ноҳияи айнӣ ки интихоб мешавад аз дастаи шумо. дар бахши сеюм яъне бахши ҳозирҷавобӣ мо ҳамаи аъзоёни дастаи искандаркули ноҳияи айнӣ ба хулосае омадем ки дар ин бахш басирҷон иштирок намояд. марамат басирҷон шумо метавонед пеш гузоред дигарро ба қатори якум. хуб аз дастаи дӯстӣ ноҳияи дӯстӣ ки интихоб мешавад. аз дастаи ноҳияи дӯстӣ саманд иштирок менамояд дар ин бахш. марамат саманд шумо метавонед пеш гузоред дигарро ба қатори якум. хуб дар бахши ҳозирҷоӣ барои шумо умуман вақт пешниҳод намегардад. саволҳо бениҳоят оддӣ аст. ба он хотире ки вақт пешниҳод намегардад саволҳо бениҳоят оддӣ аст. ва чун аз оғози барнома аз дастаи искандаркул оғоз кардем бозам саволҳо пешниҳод мешавад аз дастаи шумо ва саволҳо мисли дигар бахшҳо як савол ба дастаи искандаркул як савол ба дастаи дӯстӣ. шумо мода ман ба шумо муваффақият мехоҳам. саволи якум дар бахши сеюм ба дастаи искандаркул. қасида, маснавӣ, ғазал, рубоӣ ва дубайтӣ маъмулан ба кадом аср тааллуқ доранд? Да. асри да. ҷавоб дуруст аст. савол ба дастаи дӯстӣ. қисми марказӣ ё худ асосии атом чист? қисми марказӣ ё худ асосии атом протон. ядро. ҷавоб нодуруст аст. як нафар аз санаи бозӣ берун шавад. аз ӯи даста. савол ба дастаи искандаркул. шиддатро бо кадом асбоб чен мекунанд? волтметр. волтметр. қуллаи кӯҳи исмоили сомонӣ чанд метр баландӣ дорад? 7495 метр. 7495 метр. аслан ҷавоб дуруст аст. савол ба дастаи искандаркул. мақбараи мир саид алии ҳамадонӣ дар ҳудуди кадом шаҳр ё ноҳияи вилояти хатлон қомат афрохтааст? кулоб. шаҳри кулоб. ҷавоб дуруст аст. саволи навбатӣ ба дастаи дӯстӣ. бемории илтиҳоби ҷигарро бо истилоҳи тиббӣ чӣ ном мебаранд? ба ин савол ҷавоб надорам. ҷавоб гепатит. марамат сару даста шумо метавонед аз санаи бозӣ бидун шавед мутаассифона. саволи навбатӣ ба дастаи искандаркул. қалъаи ҳисор дар кадом воҳиди пули миллӣ тасвир ёфтааст? бисомона. бисомонӣ. ҷавоб дуруст аст. саволи охирон дар барнома. пойтахти венгрия кадом шаҳр аст? пойтахти венгрия шаҳри будапешт мебошад. будапешт. ин охирон савол дар барнома. валакай тамоми бинандаҳои азизи телевизиони тоҷикистон шоҳид ҳастанд ки ин барнома миёни ду ноҳия сурат гирифт. ноҳияи айнӣ дастаи искандаркул бо ноҳияи дӯстӣ. дастаи дӯстӣ ғолибият бори дуюм насиби дастаи искандаркули ноҳияи айнӣ гардид. хуб аъзои дастаи ноҳияи дӯстӣ чӣ гуфтанӣ аст оиди барнома? ман гуфтаниам ки ин барнома ба таври шаффоф ба амал омад. ман ғолибонро табрик менамоям ва аз ин мағлубияти худ роҳ афтода нестем. хуб умуман оиди саволҳо чӣ гуфта метавонед? мушкил буданд саволҳо? оддӣ буданд? чӣ гуна? саволҳо на он қадар мушкил буданд. дар ин ҷо саволҳое буданд ки мо ба онҳо ҷавоб дода тавонистем ва саволҳое буданд ки ҳатто якум бор шунида будем.
ва на он қадар мушкил буданд ин саволҳо. хуб аз ӯ даста ман ба шумо ташаккур мегӯям. ба ҳар ҳол хеле дастаро шумо тавонистед дастгирӣ кунед. ман ба шумо ташаккур мегӯям ва умед мекунам ки дар дигар барномаҳо иштирок мекунед. донишу малакаи худро месанҷед ва ҳатман муваффақ мешавед. барои имрӯза иштирок дар барнома ташаккур. марҳабо. хуб басирҷон чӣ гуфтанӣ аст оиди барнома? من میخواستم مناداری خش و تمام گروه را با کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل نمودن چنین یک برنامه واقعا هم اینتלקטואלי مناداری خش را رسانم و با رقیبان خود گفتن هستم که نومید نباید شدن از گردش ایام. هر شام که آید زیپای آن سحر است و همین هر قدری که ما با کوه با بالا برآمدن گیریم همون قدر و پستی و بلندی دارد. وقتی پس میفریم باز آن کوه یعنی جای بلندی دارد و آن را ما میتوانیم که یعنی فتح نماییم و آن را برآمده باز به آن پایان شویم. اویدی سوال چی میتونید؟ چگونه بودن سوالها؟ مثلا اگر ما در همه باید در همه سمت یعنی فعال باشیم. مثلا اگر ما در یگان راه میرویم اگر یعنی الکتریک رو نداریم با یگان کس اگر یاردم کردن یعنی یاری رساندن در کار باشد یعنی با همون کس یاری میرسانیم و ما در حالتایی میشود که با بعضی کسا یعنی با دیگر سمت ها یاری میرسانیم و ما در نزد خود مقصد گذاشتم که تا که همه همین فنها یعنی همین فنها رو تا قدر هم باشد از خود نموده با همه آن شخصانی که با آنها یعنی تو قدری که قوت دارم با آنها یاری رسانم. من خود شما از در مکتب میکنید؟ صنف چند؟ 11. صنف 11. کدام فن رو بیشتر به کدام فن مایل دارید؟ چون من در آزمون در المپیادهای جمهوری از فن جغرافیا در جمهوری جای یکم رو اشغال نمودم با فن‌های بیشتر براویه‌های و هم با فن‌های جامعاتی و هم با فن‌های گومانیتاری مخصوصاً جغرافیا، انفرماتیکا و از فن‌های جامعاتی گومانیتاری با فن‌های خارجی و تاریخ یعنی شاف دارم. چه خیلی که یعنی عالمان بزرگ گفتن مختصر کس همه علم بود معتبر و من به بیشتر یعنی مراغ ظاهر دادم. تشکر بسیر جان برای اینکه تلاش میکنید جستجو میکنید میخونید من به شما تشکر میگم و امید میکنم که بعد از اون که دو مرتبه غالب گردید البته که باز مسئولیت شما رو دوشن میکند برای من بعد جستجو کردن و خوندن اصل کردن. خب سردار دسته چی گفتنی است؟ من اولا تشکر میگم با سردار دسته. خب چی گفتنی است اویدی برنامه؟ اویدی سوالی که برای شما امروز پیشنهاد کردید؟ چقدر که امروز همه ما شاهد بودیم باز غالبیت نشر سیوم برنامه اینتלקטואلی شامات نصیب ما از جانب دسته اسکندرکلی ناحیه عینی گردید و چقدر خودتون قید نمودید راوی محترم در حقیقت همه اون اعضایی که در این دسته انتخاب گردیدن آنها همین طور انتخاب نشدن در این دسته. آنها هر یکشون همشون فعال هستند و موقع خود رو در این دسته دارند. و برنامه البته نشان داد این چیز رو. خودی ما شاهد بودیم که یعنی وقت یعنی نشر برنامه همه این چیز رو نشان داد و من پیش از همه منتداری خود رو به همه تهیه‌گران برنامه شاهمات و شما نیز راوی محترم میرسونم و اینچنین منتداری خود رو شخصا به همه اعضایان دسته میرسونم که پیشنهاد مرا قبول کردن مرا دستگیری نمودن تا بیاین یک جای شویم در این برنامه اشتراک نماییم. این رقابت دوم بود. اکنون یک امکانات دیگر در پیش است. اگر شما در رقابت سوم غالبیت را به دست آورید شما میتونید به دور نیم فینالی برنامه رخصت پیدا کنید و بعد از اون که شما به دور نیم فینالی برنامه رخصت پیدا میکنید دیگر اشتراک نمیکنید و آن ناحیه‌های بسنه بازی وارد میگردن که یگان مرتبه اشتراک نکردن و باز آنها میان یک دیگر رقابت میکنن و در آخر بعد انجام همین ناحیه‌ها ما میبینیم که کدام دسته ها به دور نیم فینال راه یافتند و آنها میان یک دیگر باز رقابت میکنن برای راه یافتن به دور فینالی برنامه. اگر چنین آمادگی ها باشد امید هست که به دور فینالی برنامه رقابت پیدا میکنید. اما اگر بازم جستجو کنید چون شما نمیدونید که من بعد رقیبانی که در اینجا رو پروی شما میستند چگونه دانش دارند چگونه رقابت مینمایند برای من میباید که زیادتر تلاش کرد. ما شما موفقیت میخواهم و البته وام میخوریم در نشر سیوم. دوستان عزیز چگونه خود شما شاهد بوده در برنامه اینتלקטואلی شامات این نوبت دو ناحیه جمهوری به صحنه بازی وارد گردید و وابسته به سوالهای پیشنهاد شده رقابت نمودند. دسته اسکندرکلی ناحیه عینی با دسته دوستی ناحیه دوستی که خود شما شاهد بودید غالبیت بار دوم نصیب دسته اسکندرکلی ناحیه عینی گردید. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم در برنامه بعدی باز ناحیه عینی با دیگر ناحیه جمهوری رقابت را ادامه میدهد.
تا دیدار خیر.